Alpha Mizo Production YouTube channel em tu le ngai thatu te chibai vek ule Myanmar thu thar te Israel le Hamas indona kalmek chungchang te le Russia le Ukraine indona kalmek chungchang te kan ngai thadona hei Myanmar lam hruai tu min ong hlaya po Russia lama azin le ta vu maya eng thunge ron honang hria tani lova heti lai hian Israel le Hamas indona kalmeka inka hai thu thung zom lowa in pu tonin Israel chuan in dole a in pe izia soyen Israel hian Hamas ho an vole ta char maya enge thleng zelang hria tani lowatin Zelensky le Trump pa bo ruak siat zia kan hria a tuna chuan Zelensky hian anin rem theilo na chungchanga remna zia pui a in pe reng thuaron soi vele ta a heti rual hian European Union lampang ramhrang sang ten Zelensky an thlop tlat thu an soi ve mek zel boka an ni pahni buaina Russia le Ukraine buaina chungchang po hi khovelin angai ven ema eng angin nge akal zelang soi thei alani lovani abultan nan Myanmar lam thu thar putluanga chakchuak ziak hi ngai thla ma saper peang Myanmar senior general men ong lai chu Russia president Putinan an ramazin tura som angin March nithum khan nipido military airport atangin Moscow lampanina thok ta vu mai tun hi military coup nuwa azin voilina ani ramhruai tu ber anga official taka asom voi khatna ania Myanmar ram chunga Russia in sumpai peipun na tur project siam na hi sipai lam kai noi tho ho na lam ai ma in athur bing jok don ani Ukraine president Zelensky chuan aram chunga le noi hausak na real art element lai chua chungchanga US in ram na siam pui lui atum chu hranin president Trump palaka aram leilung chu ahum tlata khovel ram ro pui ber US president en kongrang sanga vauna le ve them na manga ati lui point rm ti thak lawani Burma sipai lal min ong hlaya ve thungero chuan thunei na achel rang theina turani don phot chuan Russia president in aphu ta piang chu I helovin phal takina pedona ral thuam le ama hum himna ani theidon phot chuan engpo an soya piang aron amen hodon ti hi chanchin tha luka chiang ani Myanmar le Russia hian man deuh khan strategic military partnership agreement an sign diam to a chu wangin sipai tho ho na kai hnoi lam military cooperation chu soibel le te chiam tur an nei lawang Burmaram chim top ber hi dewe region ti ania min ong hlaya pi le pu te pian le murna ani baka ama ngei po hi Burma nam chipeng klan jinga chikhat dewe nam hi ania chuta chuan Russia ina OMM dewe SEZ special economic zone project siam tura omani mani de lok khan Russia ne na helai biala andu du sum don na mun pui siam phalna kha rem aloti sakto a Russia hian he thil nem nge na le lom thu soinan min ong hlai hi asomani bermai chubaka Argentina rama kot pakhatin senior general min ong hlai chu Arakan rama Rohingya namte suat na mo phurtu bera anpu na laka Interpol ten man theina thupek achua lain ama chantu anei thadzia le SSC sarkar thlop turam anei zia ti lan theina ani wangin phur takin ajinta ani jet fighter Sukhoi 30 po aron ba hole mai lawang ti po an soi thei lawani sum le pai poisa fayang chuan tran puina chu anei thei ero arin om lawa Russia ram hian indo ama chon ve wangin a harsat mang an lai takania apui thei arin om lo dewe region lama Russia in buwa khwar thei don chuan antan Indo Pacific region laba kong ain hong don ta a Indian Ocean le Bay of Bengal tuipuya Russia chu China nen andak chuak thei to don ani Russian Ministry of Economic Development chuan February ni som ni le pathum khan Myanmar ama Russian investment an nei na tur dewe special economic zone huam chunga longchol na mun lian tak pakhat siam an tumbaka nung al thei manga kol phetha siam na khol coal fire power plant le oil clip film na khol bun an tum thu an lo puang lok to ani Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan US ne na mineral chungchanga in rem na zia RMT
zirtop ni liam ta in kom US president le Ukraine president ta chu nat taka anin niala Ukraine mineral chungchanga in remna anzia theilo nuwa March ni thum sang ni som ni panga khan Ukraine president chuan in remna zia remti thuwa soya he thutluk na hi British Prime Minister Keir Starmer nen anin kom nuwa siam ni in British Prime Minister hian Ukraine an thlop zel tur thulo thrilin Ukraine sipai mamo leina tur paum pluk le dingon ni le point pahni paruk apek tur thu sayen an ziak fel ngal bokani US chuan he in remna zia chungchanga hian thu chua ala nei ri lova US Treasury Secretary Scott Bessent chuan Ukraine le Russia ten in remna pa ngai tak an siam masak an du thu asayani March ni sang ni som ni panga pathian ni khan emergency European Summit London nei ania ram som thum ai o ankal khoma he meeting a hian Ukraine President Zelensky po atel ve ngala European leader le Canada ai o som pariat ta chuan Zelensky hi an lo lomin an kwa chuka ama le Ukraine lama an tran tlat thu an lo thrilani an zinga hian NATO chief Mark Rutte po atel nge ani he meeting khen tu UK Prime Minister Sir Keir Starmer chuan tuna hian asoi mai nan hun aom to lo atho hun ani ta ruam man kan siamang Europe chuan thilti tur khir tak aneya chu Europe khomwal puya remna omna turani US point min thopang chu na thok tur chuan London chu ain pe to a tul chuan khomwala but kan bunanga atrulani phot chuan thlo theina in wana kan thlokang ati Starmer hian paung pluk le dingon khat le point ruk chu Ukrainian air defense missile sanga aya tam aleina na sangson ngalani Ukraine President Zelensky po hini somni pariat thani sanghi somni panga zertop nia US President Oval Office President Trump le Vice President JD Vance nen anin bau khat nu khan pathian nia London a thlok lut ngala UK Prime Minister Starmer hian Downing Street a alo mi khwala an in lomin an in pom hal chuka an ti ngal borani hemin hu hian Starmer hian French President Emmanuel Macron le Germany Canada Norway le Turkey palai te a bengal rumruma he European Summit a tel ram rang ta chuan Ukraine an puina chu ale ta ti pun an rem ti hlomani in Russia le Ukraine in rem na tura in biak na renga Ukraine ayo chu telvezel se antibok mania Russia le Ukraine in rem na tur Russia le US in Saudi Arabia a in biak na an nei khan USian Ukraine ayo hi asom lawani he meeting a tel ram rang ta chuan Ukraine le US in rem le se an du ti an soi hloma atul chuan Zelensky hian Trump hi fakin ngai dampo deal hial se an du ani he summit a tel German Chancellor Rachel Reeves chuan European leader te ma a thu soyen an ram National Wealth Fund Euro tluk le dingon somni pasari le point pariat chu defense atan man aniang ti apuanga ama chuan he fund hi infrastructure a chau an mang thina ni tin Euro tluk le dingon ni le point pahni paruk chu Ukraine nena lo na pek turin German Chancellor le Ukraine Finance Minister hian agreement an sign fel ngalani Zelensky le Trump in biak truma Zelensky ti dan chu Ukraine sipai ho tu ber chuan tha ati hle a an ram mi puita point US President ma a an ram thawang a hautlat ngama wangin an president hi an chuang le ani London Summit a hian Zelensky chuan France le UK in an thlop in ka hai nei chu anola palai ten ma an son theime ulowa Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan London a high level summit nei na France le United Kingdom in thakhat chung in ka hai rot nan siam chu anol saka French President Emmanuel Macron an thlop rot na hian remna zonga malak a ol samjok nan boruak tuipui le infrastructure huam chunga in dona omta chu hun engemo chen ti top an rotani ase Zelensky chuan herot na hi anol sakngala Moscow in Ukraine atangin an sipai te an chua pui kim vekangen Russia in Ukraine ado to don lo ti achian lo chuan le Ukraine sovereignty chiang takapek an ni lo chuan apom don lo ti Zelensky chuan a soyani he nol na hian in ka hai kalpui dan tur chungchanga
khothang tangrua ramte in kara in thren na ommek atilang chiang hle a Europe ram fuai tu thren khatten in biak na nei tura underline Ukraine chuan remna siam na atana thil poimo masabera Russia tol kirtir vek atum tlat thunga hei hi Russia lamin anpom thei bik si lawani ti in Financial Times chuan ata lang Russia lampon Trump le Zelensky in kara buaina chungchanga comment masaberan te ve a Zelensky hian Ukraine rama remna adu lawani White House buaina amma ala umngai lo thil thlengin remna zonga in remna kongzo ahar sat donzia atilang chiang hle Zelensky thu soi khan Putin adik zok ti ati chiang le ta Moscow in rem adu na chu kifin adu lawa wangin ati kholo zota ani anti Russia chuan Donald Trump ti dan hi tha anti in nan faka Europe ramten Ukraine an la tran fo chu an dem le ani US chuan Republic Conservative ho chuan Trump le Vance an faka Democrat le diplomat then khat chuan US President le Vice President chet dan chu an dem le a Vansan President pahni te India alo ambus ve ngot mai kha pre-plan ani hial an ringani Israel sarkar chuan Hamas nena inka hayan puan tho khatna azo rualin Gaza a puina bungro lut thin an ti top ngal Prime Minister Benjamin Netanyahu a pisa chuan Hamas hian US President Donald Trump papalai Steve Witkoff rotna anga inka hai tho khatna po sei an pomlo ti asoi Hamas thupuang tu chuan inka hai chunjom dan tu rotna chu in bum na ti in an inkara palai na thok tu te chu Israel nena puina thil lu tir chunjom tura ti turin na tia Palestinian Paul hian inka hai chu ruwa manna lo om to sa anga tho ni na chunjom mai arota hei hian an mi khren chuale Palestinian lungin tang Israel in achuale Gaza atanga Israeli sipai in saseng akeng telani Jacob ni zana khan Hamas chuan tho khat na po sei chu US Qatari le Egyptian palaya tanga tho ni na kalpui zui turti an chian ma chuan an pom don lo ti asoya Netanyahu a pi sa chuan mi khren in thleng tho khat na to pa Hamasin Israelin tha ati uitko farot anga in biak zui arotna apum lova Prime Minister Netanyahu thutluk na siam angin tukin na tang khan Gaza sipa bungrua le mamo dang lutir chuti to panitin pathian ni khana puangani Israel chuan mi frente an chua zel don lo chuan in ka ha hi du lova Hamasin adu lo ani chuan ngong anei thui zelang atibok Hamas thupuang tu chuan Netanyahu a thutluk na hian Gaza chunga Israeli rilruput mang atilang non le a ramdang te point kan mi te ril trama anoma wangin Israeli sarkar hi andor turani ati ve thung in rin ni zan khan Netanyahu a pi sa chuan Israel chuan US in sarkar ruk chung in ka hai po sei arot na chu apom ti apuanga hei hi Muslim Ramadan le Zudate kalhlen kutlai huamani hei hi le lamin an pom lo ani chuan Israel hian indo apuang le mai donani US palai Witkoff hian van tlanga arot na hi apuang lem lova Israel in asoidan chuan in ka hai po sei chung hian Hamas mi hren la dam le hi to za ve chuale turani Netanyahu a pi sa chuan Hamasin an din na an thlaka in ka hai po sei hi an du ani chuan Israel chu indor zui turin a in pe reng ti apuang bok Israel le Hamas in ka hai hi January ni som pakwa tang khan tho khat na tanin in rin ni khana topa hei hian thlasom panga chung an in dona ti topin heti chung hian mi hren Israeli somthum pathum le thai panga chu an nia Israel hian Palestinian lungin tang mi sang khat zakot chuang a chua ve bok tho ni na tan po indor na tran ania heta hian mi hren la chua lo te chua vek le Gaza atanga Israeli sipai te in thiar chua vek po tel turanga yani Hamas hian mi hren la dam som ni pali le thito somthum pakwa an la kol turangai ania Hamas hian October ni sari sang ni som ni pathum khan Israel bein mi sang khat jani chuang atha ba ka mi jani somnga pakhat chu hren turin ala ni kha Israel hian Gaza strip arun zui ngala Hamas and call health ministry chuan mi singli sangriat zathum somruk panga an thito ni la soi Haifa fir fiakte beina mi pali in hiaman tuara Magen Davot Adom Emergency Service Medical Service how to
elibin chuan hliam te hi serious moderate condition an ni ati thulak nai na tarlan danin firfiak pahnih poikhoina hian pakhatin silai amet puaka pahnih na in kongpuya kalte xemte vitin achil la chak boka poikhoi tu pahnih te hi amuna ka hlum halan ni Israel marlama hian IDF ten leilung mel mangan khoi danglam na sa to le a le chun vum te da son te leilai le thingkung da son phun bel le thil dang te antina sa le hi Hezbollah in Israel ron be thut don ta se ol sam taka an chet theilo na turin Israel naya ram leilung hi anti danglamani wangin nge Israel hi Lebanon laka ain ven reng Syria ni se Syria leilunga IDF te anom boxi achena sama ma em ti zo na a oma ma se run an to angkha an to le to lo na turin ain venga atilang boka abul than om vela military power le aggression an so hlak ani bermai hei hi an tan chuan a tul le renga ni Turkey atanga ron thlok lut thlona Beirut airport a atuma Hezbollah poisa tur Iranin aron thon US dollar million som pahni zet an manani mania po Israel spy ten an riat to kha Lebanon sarkar po an riat kha khami nuwa khan an thon le ti na ni in tun tum chu Turkey lama tanga lo lut thlona an mang ve thunga ma se an man le ta thawani US envoy Steve Witkoff chuan Gaza in ka hai chong ma sa jok phase 1 po sei arot na Hamas lamin an hol ta ka wangin Israel chuan Gaza chom don la ti top ve ngalin buaina aso sang chong ngala Hamas te hian an lo in ram siam to sa zul zoya thil kalpui zel du in Israel an nor ve thungani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas ten in ka hai ma ruai chong khatna po sei an hiala wangin thileng kim ti to pani thu sain Israel in mitang te chua an ni lo chuan in ka hai akal pui theilo thua soibok Netanyahu chuan Hamas ten an la nial zel ani chuan ngong dang alei zel tur thua soibok Israel Security Cabinet member le Finance Minister Bezalel Smotrich te chuan Hamas te an chut chiat vekemo an in pek ma le mitang te an lak kir vek ma lo chuan Gaza achom dol na lut tur zong zong te chu dang vek tura tun in rin ni liam ta zana thutluk na an siam chu rem mun kongka hong turin malak na dik takani tin an ta lang in hemi thlentir tur hian sarkar an lavon zel tur thu an ta lang bok Gaza Strip Hamas te kuta Israel mitang chung te chuan Prime Minister Netanyahu thutluk na siam soi selin an dem hle a Israel in Gaza achom dol na ti to brela apuan chuan nuwa Knesset Deputy Speaker Nisim Vaturi chuan mi pui hriatin meidil kongka hona Gaza Stripa eile in phurlu turte lobom chiat vekar tani Gaza a Israel mitang chung te hian mitang in thlengna tura thil engma ti khotlai du lovin voi khata mitang te chua vek an phuta Prime Minister Netanyahu sarkarin indo na lamalet le mai tur zonga ma ala chulung oi lovin an dem hle a Jerusalema Netanyahu chen na in kota lung oi lo na lan tir ni in Hamas te na mitang in thleng na lama malak na zo fel an phutani Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan Gaza Strip achom dol na phurlu tur te dang ping turin thutluk na an siam thu ata langa an mabak le tur chu tuile eng chit tur ti topa indo na lamalet le ani thua soibok Israel War Minister Israel Katsuan West Bank marlama thu a soina ral mon na din mun chezel chu Palestine te mo puin Israel mi te chen na khua au mumal lo wanga puin Judami te chen na mun le khotam jok din atul thua soibok Katsuan Israel harsat na to mek sukiang turin ramlua zau zelangai thua soya Katsuan helai biala hun engemoti chung Israel military in malak na anei to lo chu Palestine dolet tu te len zel chana apu bok pathian ni jinga tangkhan Israel military ten bulldozer te mangin Norsam refugee camp Talkarema building chongsom ni pangalai Nortluk ania Gaza Strip marlam Beit Hanaun chaklama Israel sipai ten mi puite omna lama silayan met puak bok Janin ke matangin mi hring cheng
za som kwa chu an chen na muna tangin ti luina chua tir ni to in ni tin mamo an pek po ti top vek ni bokin chen na in le van tlang mun zali som kwa pariat lai ti chiat ani to February thachung khan Israel force te chuan voisom ni lai al aqsa mok Jerusalem a lutin Ibrahim mok Hebrona tong trai dil na voisom li le pali ngot an hol sak bok Egypt chuan Gaza tun din le na tura ruang man na an siam chu pe fel ani to thu ta langin in ka hai chong ni na tura in biak na nei tan le arota Egypt le Arab ram te chuan Gaza strip ni pui million ni le point thum lai ti luina noya son chuak tura Donald Trump ruang man na siam chu dolet turin anin hor khom mek bok Egypt chuan in ka hai in ram siam na thu thlung chong ni na tur chu tan thuai tura du in Europe ram te chu Israel chunga Hemizona norna siam turin an ngen mek thuan ta lang Egyptian Palestine ram din tur le helai bialaral muan na aum thei na turin politics zone malak na omzel turin an du bok jing lama tanga Israel in Gaza strip chung abeina Palestine mi pali ayatlem lo thin hiam tuar mi paruk anom bok Israel military chuan air strike mangin Rafah khothlang lama Tal al Sultan mun bitumin abei boka Israel army vehicle te chuan khan Eunis chaklam Abasan al Kabira khua a al Farahin mun nasat takin nan kapa Israel sipai te chuan Rafah bor vela ral tlan te chen na in la chunte an hal chebok ani Gaza sarkar media chuan Israel in ka hai thuthlung voizakwa somruk pahni abo chiat thu ta langin heng zinga hian Gaza strip mun rang ranga Palestine mi za som paruk thin mi zali som ko chuang hliam anom thuan ta langani Yemen ansarala hotupa Abdul Malik chuan Gaza stripa indona chunzam le ani chuan military chakna rang manga in rolin Israel pum pui chu an ka tur thua soyani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Donald Trump an Israel tanaral thuam an phurlu tur an rek sakmek te achua le ta ka wangin lom thua hrila Netanyahu chuan Trump chu Israelin White House athian ala nei hlu le ro pui berti na soibok heti lai hian US Secretary of State Marco Rubio chuan Biden hun lai ral thuam lama kwa khekna siam te chu herletin Israel hena US in military lama puina US dollar billion liman hu apek tur Seinfeld ani thua ta lang ve bok Naplas Jenin Talkarem Ramallah Jerusalem Jericho le Hebron lama te buaina ala thlen bel zela Israel ten te chu Jenin ke ma lutin khua an runa Jenin khopui hi azona ni somli le pakhat chung te meu an beina ni to in military thuam chakna lam thon lu bel zel ni in bulldozer mangin building te ti chiat na tho zel ala ni bokani Israel force te chuan na plus khochak lam an lu chwa le bok Israel hian Philadelphia corridor atangin Israel army te anin lak chwa lo tur thuan ta langa Israel sipai te hian Gaza strip chimlama Rafah khopui lama silayan lakap zelbok tunai mai khan Syria a Jaramana khopuya Syria security force tele dos militia te inkara inka na thlengin hiam tuar anom ve a HTS kai ruai Syria sarkar sipai te hi Damascus chimlama dru so thingtlang khua a buaina thleng thin te tidai tura tir chu anni tuntruma thil thlenga hian Israelin Rus mi te thlawang hawa malak mai atum lain Lebanon Rus ruai tu chuan Israel chu Syria Rus mi te manga Syria thendar tumle in lak ran tuma apu hlau thungani sara chuan kalphung thar siam turin committee adin thara asat nulama sarkar thar din hian ma chon tur thil chi rang nein pol in kara buaina Israel ramlu ale in tawdel na lama te har satna atok me kani anin kar boruak hi chhazual hle a thil kal hi afu lo laklo chuan in dona a thleng le ngei don ti achianga anin do le ani chuan ama ai khan Israel hian chet nat antum sia helai bial buaina hian in dona na chazok a ring chuak lawang ti po soi thei ani talawani